Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengatasi sakit lutut dengan ayat Al-Quran dan doa, setelah selesai sholat fardu, bacalah ayat ini dan doa ini. Ayat yang dibaca adalah surah Al-Fats ayat 1 sampai 4. Yaitu inna fatahna laka fataham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Doanya adalah ya ajwada man a'ta, ya khaira man su'ila, wa ya arhama man isturhima, irham dha'fi wa killata hilati wa'afini min waja'i. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.